Билген бурдук кумуруну үгене былырын сайын айылга бартын анабыт курдук бурдук үйнер кемигер дейбит сиик көрдүр кемигер ардабыт боллагына быйыл улус Куран болла. Каңаластан уйбан уйгурап сюжетигер көрүң. Кыгыл рияга бурдук баанатыгар Роман Куприянов салаяр качыгат тагайстотын производственный кооперативер тиебит. Бегенегитта улус татын кайстотын департаментин главный агронома Александра Васильевна Епифанцева сырытта. Онна быйылгы үйнү туһунан маннык сырдатта. Бүгүнгө котовуйбут үнүтэ комуру битте. Онотон үнүтэ 6-16 ген болла. Толдагыннар хорок кайсылар сүстү белен нерилилер. Онотон билген капуста быгыта боланырар. Онотон бүгүнгө бурдук комура осере улаханың ары хеттон бурана уже битте деканада. Онотон бу СКПК Качкат Куприян Роман Михайлович уже сүбетче түмге эти билеген күнгө кине 2 комбайн өлелидер. Эби туга эби хера калла ешвенде пшеница битте. Онтоттан хеттелине алтылыгынылла ортотуна деханада тон бу эбиге үшүгөй хогос сонтан агастынылар болу. Эбиес быйылгы Куран жылдедеке берке таксыбыт баһынатыгар муара карабылларын курдук 2 гектар кымайындар долго досталлар. Бурду комыяллар. Санабыт санатын туруртунан этинер үлага камдаска биргүлелер жонун түметердер Роман Михайлович быйылгы жыллак үнү туһунан санатын манны гөлленне. 16 сылым нар бурду кайсотун үлелиби. Онотон, конечно, хорок жылга үйнер хорок жылга үймөт түйүлөр такылар элбактар. Быйыл колбуру Кураннан эти объем несеменин кратык подведигинна гаттан алталы хеттелер энтинерилдим. Ото бу объем ари этергедиле харамутун сотталабын. 11-14 километр, в среднем 12 километр. Она эти ханам конлерен эти билим бака төлөбө камнасы баратыр. Үле жана сып сабайбеттет бары анал үлелергер баран сүтөн охан калдылар. Каз бидди час күн бул жахык каллан туран эребердер бурду комура каргыга соок түмүктене. Уйбан уйгурап сөйдө тарап сака телевидение такан аласылууга.